caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Dunia gini kapan sih kalau kurang order kan terus mendekat udah tutup dulu. It's caught in the crossfire. 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 Mau kemana? Rusak ke mobilku ay. Mobilku pakai. Bisa. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Halo. Oh iya Pak. Di mana Pak? Oh di Dalton. Tanggal 13 Pak di. Oh iya bulan depan. Oke. Ye, makasih. Angkat minta. Halo. Waalaikumsalam. Ye. Di mana? Harper. Oh iya, tanggal berapa? Oh, tanggal 25 bulan depan di. Oh iya, sebentar saya catat di sampai di studio. Kasih. Beh, bagaimana saya ngorderan ini? Sukses sama aku sekarang ini. Bisa lah dibilang begitu. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Lama tidur. Kenapa pergi sendok ke bang? Padahal kayak mau ke tadi pergi sendok bang. Kenapa kesini? Kayak apa kesini? Mimpi jika apa ini? Apa? Om Jumadi sama Om Jaya pergi makan. Apa sih Pak? Mama aku dulu deh. Tapi tidur kok senyum-senyum terus jago. Cerita dulu mimpi apa tuh tadi? Cerita dulu. Perbaiki dulu perasaanmu, baru cerita dulu mimpi baru pergi. Tadi kau mimpi ya? Mimpi apa sih? Mimpi jadi orang kaya. Pakai mobil ki, ber-AC. Pergi apa? Pergi sendok ke si bang. Pokoknya ada sebentar itu di luar pakai AC tonji. Mas itu aja. Kayak itu di punya apa? Pacci. Nanti Pipa yang beli mobil. Bah, sana. Jadi, sampai pergi. Ayo dulu pergi makan. Pergi makan di rumahnya Om Jaya sama Om Jumadi. Mana pagi kita nih memang kan? Iya ada telepon nak. Iya. Ternyata harus bawa jadi orang kaya mas teh. Kalau kaya gitu baru ikut tunjuk bagus nih. It's caught in the crossfire. Nah, mana pergi? Balik. Mana? Jadi saya sekarang. Nah ini cantik mobil kamu. Cantik andalan.
maaf di, tapi kalau mau ki sukses, yang ki bermas-malasan, yang ki tidur dan bermimpi saja. Oke coy, jangan ki seperti saya yang selalu terlambat bangun, malas kerja, dan mau banyak uang. Karena kalau kerja keras ki tidak pernah membohongi hasil. Oke, makasih. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Andalan banyak sih nih.